Minista wogima kaunti-ini Tharaka Nithi Daktari Nduraku Gichui augite randu riria bari nario rwang'irwo wendia bwa ndawa rwa KEMSA nirijanite na gucererwa kwa mbeca kumakiri thirikari nene. Amwe nabo Nduraku nekirite akari wira ni ati gucererwa kwa kigina giki gutireta wagi bwa ndawa ndene masibitari akirikithia kwibanga kwao na kwaraniria na KEMSA kenda kwebuka thine. Samuel Geshima na ripoti. Nyuma ya ripoti ya rwong'irwa wendia bwa ndawa kirima chibitari KEMSA kuonania ati kaunti ya Tharaka Nithi iri na irandu ria gura chiringi milioni 180 ara minista wogima wa kaunti no Daktari Nduraku Gichui aibumiritie kuga ati gutiribu irandu riri rumba kuringithia mautungata ndeni ya chibitari cha kaunti no. Amana kuigua Nduraku na itigiritie ati ripoti eno ya guma ariuga ati irandu riri tira kaunti ya Tharaka Nithi gaki akiuga ati kaunti irigia na marandu mamano ntubo thirikari nene gucerithiria rugai rwa kigina kira kinenkanagirwa kirima kaunti. Irandu riu kuigua rikigwetwa ya KEMSA kana Kenya Medical Supplies Authority tirandu ya Tharaka Nithi yonka kwina randu na tika marandu mambiririo munthi twithagwa twina marandu nuntu mbeca iria cithagura twetererete itumwa kuma iria itagwa National Treasury kana kigina kia nthi yonthe kiria kithagwa ki Nairobi cithagwa iri ncherere wana riu no ncherere na ningwitikia ni monete chairperson wa Council of Governors akiaria na media agiteterera county ciothe 47 puria thirikari iria nene national government itinenkanirite mbeca nikenda ntumariba mishara nikenda ntumariba contractors maria methagura magitunenkagira supplies. Ariuga ati thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi niaraniritie na urugamiri bwa KEMSA burabakare aria irandu riru ni tukuthie na mbere tukiribaga na ni twaritie na KEMSA na twetikaniria buria tukamariba mbeca inu na mwanko ugikinya mwisho ni tukwithirwa tukuthiria randu inu ya KEMSA no mukuririkana wana nimbuga ni shoka na mbere ya cho National Assembly irakerukirie budget ya kunenkera counties chonde 400 billion koguo ningwitikia National Treasury gachoke tunenkere mbeca na tubote kuthiria marandu mau. Nkurukina kuria ajiende ni ya kaunti no batikarege kuthi chibitari gucho tungata akiuga ati gutirire chibitari cha kaunti no ikagandagwa no watuka kwina marandu tio gutentu kuna rimwe twanarega kunenkerwa ndawa ati no ntwa marandu twikaraga tukariba na twona mbeca tukariba ringi na mumenye wega gutumikira ntu mari arwaru ni constitutional responsibility. Constitution yetweraga tutikagerie kwira muntu athie ashite gutritwa nuntu ni right yake gutritwa koguo ni tithaga tukiaragia na anene ma KEMSA nikenda twiguithania ati ni matunenkere ndawa na tukariba nuntu kairiteka kwende KEMSA ri biasharani KEMSA ni part ya Ministry of Health. Kiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.